بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. منی دوستو عزیزا، الله رب العزة فضل و کرمه که الله رب العزة مارا شمارا ہنچی موسم و ہنچی وحد داں کہ ماوتی نیکی شاہیما مضبوط بکنے و گران بکنے و ای وحدان چی یا وحدی ماہ رمضانے و اللہ رب العزت فضل کرما چی الحمدللہ الحمدللہ علماء کراما میں سلف صالح بیتگاں علماء کراما میں انگی عالما رمضانہ پیسر درستانی جد جہد ہمیں بیتے کہ آ مسلمانہ نگوما اللہ رب العزت ہمیں آیاتاں روچگی بابتائیں اور رمضان بابتائیں اور رمضان فضلائیں اور ہمیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیثاں کہ سلف صالح گپاں رمضان بابتا اور رمضان فضلہ آیا مذاکرہ کننتے و ای دیوان ہوں عزیزاں یک ہنچی دیوانی انشاءاللہ ما احادیثاں وانے کتاب بلوغ المرام تہاچی کتاب الصیام احادیثاں ما وانے اور ہر سرپدی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا داتا ای بابتا ما ای سرپدی انشاءاللہ زیریں و بإذن اللہ عز وجل اللہ رب العزت کرما دعا لوٹا کہ اللہ رب العزت منا و شمارا ہمیں توفیقہ بتا کہ ما یہ چیزن سرا عمل بکنے و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ما دیما شایا بکنے. اللہ رب العزت فرمائتا کہ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ہر چیز کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شمارا داتا یہ بزیدے وما نهاكم عنه فانتهوا. ہر چیزات مارا مناہ کتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما آچیزات ترک بدیم و رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیزا مارا فرمائتک حدیث تہا کہ وما امرتكم من امر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم من شيء فانتهوا او كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر چیز کے ما شمارا داتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا ہر امر یا ہر حکم ما داتا ایا ہمچو عمل بکنے ہمچو شمیں طاقتیں استطاعتیں ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اور ہر چیز شمارا ما مناہ کتا گڑا ایا ترک بکنے ایا علب بدیے و آ چیزا مکنے و ہرچ یک عزیزاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت مطابقہ و اللہ رب العزت احکامان مطابقہ و تی زندگیہ گوازینی گوڑا آ دنیا و آخر تک کامیات بھی. واللہ رب العزت مارا منع کتا کہ ما شیطان ہے پاد قدمان سرا بروئے شیطان راہانا ولا تتبع خطوات الشیطان کہ شیطان پاد قدمان راہ سرا مروئے. اللہ رب العزت فرمائتا کہ ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا. شیطان شمواستے یک دشمنی گوڑا یہ ایک دشمنی بزیر ہے وہ ہر یک کی ای شیطان پاد قدم انسر رو گوڑا ایے عاقبت ہمیں بیتے کیا دنیا ہوں یہ راحت نرسی اور آخرت ہمیں یہ راحت نرسی. من عزیزہ گوڑا ای راہ کہ مارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم داتا و ہمیں سرپدی مارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم روچک بابتا داتگا اور سجن دین شرائع احکام بابتا داتگا گوڑا ای راہ سرا مبروئے مارا کامیاتی دنیا و آخرتا رسی و مارا تاہیری دنیا و آخرتا بإذن اللہ عز و جل رسی. اگر میں اعمال اللہ رب العزت واسطہ ببا و ہمیں اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ببا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا من رغب عن سنتی فلیس منی. ہر یک کی منی سنتا چی دیر بھی آگوڑا منا چی نہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث عزیزہ موانے ای مبارک دیوانا و ہر یک کی لوٹی کے زیادہ سرپتی و زیادہ علم زیری گوڑا آ کتاب بلوغ المرام پب کنتے کتاب الصیام حدیثہ میں ہمراہیہ بچاری. اولی حدیث عزیزہ امام احمد ابن علي ابن حجر فرمائتا رحمه الله العسقلاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من عزيزة أبو هريرة روايتات شيئا امام ابو هريرة والصحابي الجليل ابو هريرة رسول صلى الله عليه وسلم یک صحابی و راویت الاسلامی شوشنتے
کہ اسلام روایت کنو کہ سجینہ چیز زیادہ ایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث روایت کتا. اور رسول ابو ہریرہ فرماتا کہ ماں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم برداری کتا علی شبع بطنی کہ ماں ہمچو ورق من رستا کہ ماں سیر بیتگا یا ہمچو من ورق رستا کہ ماں طاقت من ماں بیتا کہ ماں علمہ بسکا و سرپت ببا و حفظ بکنا. بزا میں وڑا چو الحمدللہ اللہ رب العزت فضل کرمی میں وڈ وڈی نعمت میں گومایا وڈ وڈی نعمت اللہ رب العزت ہمارا داتگا انگا ما بازیں عبادات و بازیں چیزیں کمزوری کنے. او ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نام عبد الرحمن ابن صخر الدوسی امام ابن حجرہ یہ ترجیح داتا فتح الباری تہا او اشی نامہ باز خلاف استے بلے مشہور ہے کہ ابو ہریرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ نام بستا کہ ایا وتی پشک کم میں تہا ای جا کہا ایا اشیے چوک ماں کتا چمی کا یہ نام او کنیہ یا لقب ای لقب ابو ہریرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتا. من عزیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا یہ اولی حدیثہ کہ لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصومه. بعض مردمہ رمضان پیسر اوشی کہ ماں نزان رمضان پکا کدگی رمضان روچگی میں دستا چے مرا ہوتے ہیں گڑا یک روچی یا دو روچ پیسر آ روچک بنتے رمضان پیسر رمضان ماہ پترگا پیسر احتیاط واسطہ ای جائز نہیں عزیزہ. الا رجلا كان يصوم صوما فليصوم بید یک مرد میں عادتی آ ہر دوشنبے پشنبے روچک داری ہر روچک داری یا روچک داری یا روچی دپچ بھی. اور رمضان پیسر یک روچی یا دو روچ پیسر ہمیں روچاں بانتے ہیں یا ہر پشنبے روچک داری رمضان پیسر پشنبے روچ بھی یا ہر دوشنبے روچک داری یا ہمیں طریقہ ہے ایا یک عادتی ہاں روچگی ہے اتی عادت روچک داری پروان نہیں بلا یہ عادت نے احتیاط واسطہ روچک داری یہ چیزیں منع کتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ودومي حديث أمشي عزيزة عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ہر یک کی اما روچک داری کہ روچ شکی روچی کہ رمضان اگر رمضان نہیں گڑا ایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانیے کو چر رمضان روچک رمضان چطور داخل بیتے ہیں. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی ابن عمر رضی اللہ عنہما روایتے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اشکتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا اذا رأیتموه فصوموا اگر شما دی گوشتا شما روچک ببے چی دی رمضان نوک دی و اذا رأیتموه فافطروا اگر شما دی گوشتا دپچ ببے چی دی شوال نوک دی فان غم علیکم فاقدروا له اگر نوک او شما درمیانا یا ہنچی چیزی بھی شما نوک ندی جنبر با سیاہ شپی بھی یا ہنچی چیزی گواتی بھی دنزی بھی ہنچی چیزی بھی کہ ہر چیزی بھی شمارا نوک چارگا نیلی گڑا شما ای وحدہ چی کنے فقدروا له حساب بدارے شعبان سیر روچا شعبان پورا کنے تو سیو یکمی رمضان بیتے ہیں. امام مسلم روایتے فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهْ 30 اگا شما ندی نوک ندی بزن یک وجیہ ندی گڑا یا شما چارت نکو دیت نکو فَقْدُرُوا لَهْ 30 فَقْدُرُوا 30 گڑا شعبان سیر روچ حساب بکنے. امام بخاری روایتے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 شعبان حسابہ سیر روچ پورا کنے. امام یا ابو ہریرہ دیکھ حدیث تحت کا فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعبان 30 ای دو روایتہ عزیزہ حدیثہ نتکے گا یک روایت دومی روایتہ مضبوط کا اور دومی روایتہ توضیح کنتے ہن چکے شما زانے قرآن بہترین تفسیر ہمیں کہ قرآن ہوتی تحاستے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تا حدیث ہم ہمشے حدیث تفسیر اگر قرآن اتکا گوڑا قرآن یا حدیث تفسیر و حدیث تحابی بھی ای مضبوط ترے شرح و توضیح بیتے حدیث ہے. آدھگے حدیث من عزیزہ ابن عمر روایتہ چیئے
هم फरमाती कि तरा अन्नासुल हिलाल मर्दोम दरो तैयार बितिगा कि मां रोचा नौका चारें नूक चारक अजीज यक सुन्नत अफसोस के ई वहदा नूक चारक सुन्नत घारें और ख़ास हमें जागया के हमें बाजारा हमें मीतगा के ज़्यादा तरक्की नीस्ते या लेटा ची दीरा हंचो में मुल्का बाज़ी बाजार चे हस्ते आगुड़े ये सुन्नता बरुआ तब्बक बिकना सुन्नता इश्या बिकना ते बुरा नूका बिचार अंते अन्य कस इंतज़ार मकनते कि माँ ऐलान का या मुल्क ऐलान का या चो ये ऐलान का या माँ अखबार तहवाने के बांदा रमज़ान इन्ना नूक चारक एक सुन्नते तरा अन्नासुल हिलाल फ़अख़बरतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी रअयतु कि माँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाल दाता कि माँ नूक दिता फ़साम व अमर अन्नास बिसियामिह वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोचक दाश्ता ओ मर्दम हुक्म दातगंते के रोचक बिबे यक मर्दम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाल दाता वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोचगी हुक्म दाता अच्छे मर्दम बिता थक़ई बिता रास्त गुशी बिता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाल दाता कि रमज़ान पुत्रगा रमज़ान नूक वास्ते या मर्दमी शहादत काफ़ी है उलमा फरमायना कि रमज़ान अच्छी दराएगे शव्वाल नूक वास्ता गुड़ा दो मर्द में शहादत भी बिते इब्न अब्बास फरमायता इब्न अजीज़ा आदगे अथरतहा अन्न अअराबियन जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअराबी हमें मर्दमा उतर बाजार अच्छी दीर निश्तगा हमें कोह ग्याबान इंतहा ई अअराबी बनते फ़क़ाल इन्नी रअयतुल हिलाल गुड़े अअराबी उश्तके माँ नूक दिता फ़क़ाल अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कि तो गवाही दिया कि बेद अल्लाह मअबूद बरहक़ कसने इसते ई अअराबी फरमाता क़ाल नअम हाओ क़ाल अतशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह तो ये गवाही दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैगंबरें दीमदात गए ई अअराबी फरमाता क़ाल नअम हाओ रसूल सल्लल्लाहु इब्न अब्बास फरमाइने फ़अज़्ज़िन फ़िन्नास या बिलाल अन यसूमू गदन कि गुड़ा बिलाल तो तवार बका मर्दमान इंतहा के बांदा रोचक बिबे आदगर रवायत में अजीज़ा हफ्सा उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा रवायते कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन लम युबय्यित अस्सियाम क़ब्ल अल-फ़ज्र फ़ला सियाम लह ये हदीस नीयत बाबताएं रोचगी है नीयत बाबताएं हर एक क्या नीयत नदाश्त फजरा पेसर रोचक भी के गुड़ा आइए रोचक बिजा कबूल बिजा ये रोचगी नहीं इसते कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइने इन्नमल अअमालु बिन्नियात हर एक अमली अयवती नीयत कारदारिते बले अजीज नीयत अच्छी चीज़ें के मर्दों दपको मना गुशिते तो लोगा चे दर काए यक नमाजी वास्ता कुछ दिलाएं थी नमाज हमा नमाज वास्ता तो नमाजी आए नमाजा पेशा तो नीयत नगरे कि नीयत का दा आदाम एक कुना हम एक के बलोचन तहा सक्शेंगे इंचो रुकात नमाज फ़र्ज पिला जागे मुआन गाया पिला इमाम जाग पुश्ता मुआन गाया पिला मस्जिदा ये सज्जे चीज़ा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका नहा मन अजीज़ा मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द हर एक अमली को एक इबादती को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नता ये चीज़ नेस्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ नकुता गुड़ा आ मरदूद कबूल नबी वापस भी आ अमल वो हर अमल कबूल भी के हंचो के मपेसरा को के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वास्ता बिबिते को हमा तरीका बिबी के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा सरपति दाता गुड़ा हर रोचगी अये नीयत शपाचे नबीते फजरा पेसर नबीते गुड़ा अमल बिजा रोचक कबूल नबीते ए अजीज़ा ए अथर या ए हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्द रोचगी हैं फ़र्द रोचगी वास्ता लाजम शपाचे तो नीयत बिकने भले सुन्नत रोचगी तो रोचा पादत के ता जोहरा पादत के तो दी के तर ताकत मां तो सज्जे रोचा पूरा कुत कने तो नीयत को कि मर रोचगा पेसरा तो हेच नवारता फजरा पेस जोहरा ता फजरा तो हेच नवारता उड़ते वास्ता जायज़े कि तो रोचक बिबे नफली रोचगा भले वाजिबे रोचगा हंचो के कफ़ाराई बिबी या कोली तो बजा कुता तो रोचक बे ई लाजम तरह नीयत पेसरा बिबी रमज़ान नीयत अजीज़ा रमज़ान पेसर तो यक नीयत गिरे ता माह है आखरा तरह काफ़ी बस ते वास्ता
اگا تو اچ روز تها دپچ نبیتے اگر تو دپچ بیتے اور ترا نیت پدا واپس گرگی نیت گرک تو تراویح نماز وانے تو سحر کنے ادرو نیتا منی عزیزا لا او دپا ہنچو کہ ماگو نیت گشد نلوٹی. و امام دار قطنی روایتی ہم کہ لا صیام لمن لم یفرضه من اللیل روچک نیستے ہیں واسطہ کہ ایا شپاچی دلانا کتا نیت نہ کتا بزام. عائشة رضي الله عنها روايتك عائشة رضي الله عنها فرمايتها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سبحان الله داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقا وعائشة رضي الله عنها جوسكتكي هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم. سبحان الله دنيا تها بهترين إنسانه سجی سر زمین سرا سجی مخلوقاتا چے سجی انسانا چے سجی پیغمبران چے بہترین پیغمبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ رب العزت دوستنے درستان چے وتی لوگا پتری من عزیزاں ای لوگا ورگا ہیچ چیز نیستے سبحان اللہ موتی حالا بچارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالا بچارے ادا تو نعمت قدرہ زانے رما الله رب العزة دوسترين رسول صلى الله عليه وسلم إنا بل إيدرو امتحان وعبرة درو چکاسيني قال الله رب العزة مارا چکاسيني كي شكر گزار بي يا كي ناشكري كنتي الله رب العزة مارا شكر گزار بك مارا شكر توفيقه وعبادة وذكر توفيقه بدانتي. ودا رسول صلى الله عليه وسلم پترتا و تلوگا وشتکی که چیزی هستی مرچی بزن ورگ واسطه چیزی ها عائشة رضی الله عنها فرمایتا نیسته نوشتکی که شما مردین هیچ نیاره و تو کمزوره تو کار نکنه تو هرچ نیاره تو ای نیاره اینا ای هنچی مردم بتگا دنیا فکر آیا نبیتا زانتی که نیستی الله تا زانتی که مرچی کمی ان مع العسر یسرا تنگ دستی گوما تنگی گوما مصیبتا چی رند آسانی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوڑا چی ہوشتا کہ شما چیزا نسنبالے شما چیز کارے شما نسنبالے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوڑا فإنی اذا صال گوڑا من روچگا خلاص ہم دا چکے خلاص بیتا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائنی کہ ثم اتانا یوما آخر دگر روچی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دگر روچی بیتا فقلنا اهدی لنا حیث حیث بزن چیزی تها نابی او چلانچ گوما و روگن ما کننتی شوشا حیث ای چانگالے بلوچانی چانگالے. فقال ارینیه قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا کہ منا پیش بدارتے فلقد اصبحت صائما وشي منا بزن بديتي فاكل عائشه رضي الله عنها وشي فاكل وده رسول صلى الله عليه وسلم روچک بتا اي چیز بتا رسول صلى الله عليه وسلم لوگا رسول صلى الله عليه وسلم وارتا اي بزن نفلی روچگی بتا نفلی روچگی پروشک جائز ہیں ترا نہ گناہ پر بھی وہ ہچ پر نبیتے سنت روچک بلے واجب روچگی کوڑ واجب تیسرا کہ تو یہ پورا بکنے ہن چکے رمضان روچگی تو شروعات نہ داشت تو رندہ دگر روچی داشت یک وجہ یہ واسطہ تو دپچ بھی تو رندہ داشت اور تیسرا واجب یہ روچگا پورا بکنتا آخر روچا پروشک اسی جائز نہیں تے واسطہ شہر تو رمضان روچک داشت رمضان روچگی حالتا بزن دگر روچی داشت رمضان نداشت او یکیوتی جن گوما لوگی گوما وقت وابی کو ای کفارہ پب بھی اگا اننا یہ حالتا یہ کفارہ پہ نبیت ہیں چمیکا یہ کفارہ رمضان روچانی واسطہ ہے رمضان روچے بدل دارگ واسطہ یہ نہیں. آدھگے حدیث من عزیزہ عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سهل بن سعد فرمايك رسول صلى الله عليه وسلم فرمايتا لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر مردم خير تهايا تا آها وتي دبوت جلدی کو بزن کا دبوش تو دیرا کو تو بزن خیر تها نهي وبدتي باز فرقه من عزيزة سجی روشنائی آسمانا چی بروتے آرندوڑا دپچ بنتے یا دبوچ کنتے بلے ما مگر بانگ گوما مگر بوحدہ شروعاتا اولیاء
ما همین چو جلدیت دا پچبه دا بوج کنه ای رسول صلی الله علیه و سلم سنته. امام ترمذي یک روايتك ابو هريره فرمايتك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الله رب العزة فرمايته احب عبادي الي اعجلهم فطرا كماني دوسترين بندا همشه که همه جلدی تر دبوج کننته. هذه رواية من عزيزة وجميكا ابن حجر كتاب بلوغ المرام روايات عزيزة موانداي لهتي خلافي روايته لهتي علماء صحيح قرار دينتي ولهتي ضعيف قرار دينتي ولهتي اتفاقا بزين ضعيف روايته بلي ما ان شاء الله على ضعيف جزيكيتي ما بيان كنه بتخريج بيان كنه شمي مباركه بازي وحده ما مزيره. امام يا الصحابي الجليل انس بن مالك رضي الله عنه انس بن مالك روايته وانس بن مالك رسول صلى الله عليه وسلم يك خادمي بتا كسان بتا ما تارت رسول صلى الله عليه وسلم كراق فرمايتك خويدمك يا رسول الله خويدم ذا كساني خادمه وقشنتكتي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانس بن مالك فرمايني كي خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما رسول صلى الله عليه وسلم خدمت 10 سالا كتا ومن چیزی کتا من نگوشتگی که پرچا تو چیه کتا یا ما چیزی نکتا من پرچا نگوشتگی که تو پرچا نکتا. یک خادمی بتا رسول صلى الله عليه وسلم معاملات بتا هنی یکی بیچاره مردین ہوتی لوگی کو مچتو معاملات کا روچ چچو برگوشی تو پرچا یہ کار نکتا یا پرچا یہ کار تو کتا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول صلى الله عليه وسلم یک قدوتی میں واسطہ سجی چیزا یہ نہیں کہ عبادات انتہا انا یک قدوتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ما ببین چطور کسترین گوما گپ کا چطور خادم گوما گپ کا چطور مسترین گوما گپ کا چطور تی لوگی گوما گپ کا چطور تی سیاد وارثان گوما گپ کا ہر چیز حقا ہر یک حقدار یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تی حقا دا گوڑا ما بزانے یہ چیزیں حقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے. انس بن مالك روايته فرمات كي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة كسحور بكنه سحورة بركة ما مستر بركة همشي كي تي طريقة رسول صلى الله عليه وسلم طريقة بتين رسول صلى الله عليه وسلم تابدار بيتو وعاد के बरकत हमसे के जिस्म मजबूत तर बित सज्जे रोचो वास्ता और आद के तरीका हमसे के तो सहर वहदा आगा पे यहाँ अच्छे मुबारक वाहदे के मोमिन इस्तगफार करना वबिल अस्हार हम यस्तगफिरून दुआ इलोटे दुआ कबूल भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानो नाजिल बिते दुनिया आसमाना हमें तरीका नाजिल बिते के अय वती जात मां नजाने को जम तरीका भले मां यकीन मारा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नाजिल बिते दुनिया आसमाना فهل من سائل الله رب العزة فرمان فهل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هر یکی چیزی لوٹی تھی میں یہ لوٹا یہ ہر چیزیں لوٹی میں یہ دیا ہر یکی توبہ کا استغفار کا میں یہ گناہ بخشا اللہ رب العزت گپی بن عزیزہ گوڑا یہ ہم یک برکت کی مبارک وحدہ تو آگا بے. آدھگر روایت من عزیزہ عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه فرماينك عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. یہ مسئلہ من عزیزہ تو چیز سرا دبوج کنے مان چوکے کہ دیکھے آثارات کا حدیثات کا کہ تو اگر ترا پپو کے رسے تو پپو کوما دبوج بکا اشیاء چرند ناہ گوما اگر ناہ نبی گڑا آپ گوما تو دبوج بکا. یہ مسئلہ من عزیزہ وصال مسئلہ ہیں کہ احادیث موانع وصال ہمشے کے یکی دو روچ پشت مپشت روچک داری بی دبوج بیگا اسی حکم چیئے او چیچ کو تک ما وصال کت کنے یہ چیزا ما انشاءاللہ یہ حادیث موانع ہمیں چیز باب بتایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایتے فرماتے کہ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصالة منع کتا بزن دروج پشت ما پشت روچک مداره. فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل کہ رسول اللہ تو اجزا کنے صحابہ ہر چیزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتا چیز کتگنتے. ابن عمر
عزیزان سیرتات که همه جاگه رسول صلی الله علیه وسلم وتی حبس برتا یا وتی حبس همه جاگه برتا همین جو آیان دوست بیتا که ما رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ببین انی اگر تو یکی گوشه که ما پلان چیزا بکنم وش یہ سنتی واجب نہیں سنت ہمارا اگر علی بدی ہمارا گناہ نرسی صحابہ همین جو حریص بیتگا ہر کسانی سنتی آخرت معاملات دنیای معاملتا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بیتگا همین جو دوستی بیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آیا سنت کتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں انی ما سنتا الگ دیئے کہ سنتیں اللہ المستعان اللہ ورحم بکا میسرہ وڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي کجاؤں گوڑا مردم منی وڑائیں انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی ما وابسا منا اللہ رب العزت ورقو آپ دانتے فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما وڑا صحابہ گوشت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزا کنے کہا ما وڑا مو ہمیں چیزا کنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال کتا و صحابہ کتا گونگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر روچی ہم وصال کتا پشت ما پشت بزان یک روچ دروچ بیتگان دروچ سه روچ بیتگان ثم يوما ثم رأوا الهلال ورندا شوال نوك تتگی ورسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو تأخر الهلال لزدتكم الصحابي فرماینی كالمنكل لهم حين ابوا بزان آیت سبق کی سکارین تے کہ آیا منع کتا یہ چیز بزان آیا پرچا منع کتا آیا اشتا کہ ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہے یہ چیزا منع نکتو ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم منع کتا من عزیزا یہ چیزا ہم دہانا ما بدیں اور دیکھیں مسئلہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی کہ اللہ رب العزت من ورق و آب دنتے یہ مطلب نہیں کہ ورق و آب انچو محسوسی ورق آپا انہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا کہ ما اي تلذذ بتي اي طاقت بتي الله رب العزة مناجاته دعاء عبادته اي جسمه طاقت رسيته الله رب العزة اي طاقت دنته ہاں چونکہ یک عزیز یکی دیر بی مردمی تو 5-6 7-8 سالہ تو ندیتا تو ای گوما نندے تی وہ چطو جلدی تیز روتے یا دوستی مردمی تی دلا ترہ دوستے تو ای گوما نندے وہ چطو جلدی روتے ہاں چو روتے کہ تو اچھا صحیح نبے چمے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا یہ چیز محسوسی ورق نہا اگر محسوسی ورق بیبتے نگو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال بزن نبیتگا ہمیں صحابی روایتیں عزیزیں کہ فرمائیتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هر يكي بدين قب وبدين عمل على النداء قول الله رب العزة حاجة نيسته کہ آوتی آپ ورگاں علب بداں چمی کا مقصد عزیزاں روچگی اچھی ہیں اللہ رب العزت فرمائے کہ لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ شما پریزگار ببے یہ واسطہ روچگی فرض نہیں کہ انسان شدک بی یا تو نک بی یا ہوتی شہوتا چی دیر بی انہا مقصد ہمشہ کہ پریزگاری ہے اگر ایک ہوتی زبان نداری او بدی کارا لنکا قول اللہ رب العزت یہ روچگی فائدہ نہیں اس دے یہ اجر مز نرسی من عزیزہ ای ہم دیکھے مسئلہ یکی معاملت چطو بیوی و تلوگی گما روچگی حالتا عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائنی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل وهو صائم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تلوگی بزن چوکتگا روچگی حالتا ويباشر وهو صائم بزن جسم ہور بھی معاملت کا ہرچ معاملت بیتی معاملت کا او آ روچگیں یکی روچک بھی بعض مرد روچک بھی اسے انہا جان سیڑی بھی مرد سیڑی بھی انہا یہ روچگی مقصد ہم منی عزیزہ نہیں اور یہ چیز جائز حرام ہونا ہے جائز ہے چیزاں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتگا منی عزیزہ لاتے علماء فرمائنی لوگی چوکک روچگی حالتا ایک سنتے بلہر یکی اتر داشت کا ولكنه أملككم لإربه کہ وہ ترى داشت کتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دیگر روایتی ہم اتکا فی رمضان روچا بزن رمضان ماہا حجامہ کناک روچی کی حالتا ای روایتا ابن عباس رضی اللہ عنہما روایتی فرمایتی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کتا واروچک بیتا و حجامہ کتگی و احرام تہا بیتا
ولا حجامة عزيزة علماء كرام هنشوف فرمايتا اگر رمضان روچا يكي كيتي وشي مر حجامة كنا تو يبقوك افطر الحاجم والمحجوم هر يكي حجامة كتا دبچ بيتي وهر يكي واسطة كتگي هو دبچ بي حجامة كانوكو كتگينا دومي بزا دبچ با بلے اگر يكي كيتي تو اير حجامة كتا وهلاس كتا قلت إشيا وشيك احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ابن عباس أثره صحيح بخاري أثره كي رسول صلى الله عليه وسلم حجامة كتا روچگي حالتا. هذه رواية شداد ابن أوس رضي الله عنهما روايته كي فرمايني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان. رسول صلى الله عليه وسلم متكا بقيعة يكمر دمي كرة بيسرا چمکا مسجد نبوی دن بقیع بازار بیتا بقیع قبرستان کر رہا امدا بازار بیتا مسجد جاگا سکسان بیتا بولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتا رمضان حجامہ کنگائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتا افطر الحاجم والمحجوم ہر یکی حجامہ کان و ہر یکی واسطہ کانتے دوئے مردم دپچ با ہر یکی حجامہ کنوکو واسطہ پرچا دپچ بھی چمکا پیسری زمانگا انگی آلات و ہمیں چیز نبیتگا حجامہ کنگے پیسرا کانٹی بیتا انچی چیزی بیتا ایے دم ہون چستے کے حالتا ہمیں ترس بیتا کہ لاتے ہون ایے جسمہ روتے ہیں. علماء کرام فرمائنا کہ یہ حکم منسوخی یہ شروعات حکم بیتا ورندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کتا واروچک بیتا. اولی حدیث صحیح بخاری تہائیں یہ حدیث روایت کتا انشوك امام ابن حجر فرمائے رواه الخمسة الا الترمذي. امام احمد رواية كتا وابن ماجه وابي داود تهاي وابن خزيمة وابن حبان يدرسهم اي حديث رواية كتا. درجة الحديث حديث كمزورتني او لحديثات او لحديث صحيح بخاري تهاي ولاهتي علماء فرمايتك اي انشوك ماغو منسوخي حديثي ولاهتي فرمايتك اي رسول صلى الله عليه وسلم شرواتا عمي حكم بتا ورندا حكم بدل بتا والاحتياط ضعيف هم قرار داتا اي حديث. وهذه رواية من عزيزة أنس بن مالك رضي الله عنه روايته فرمايته كي أول ما كرهت الحجامة للصائم شرواتا أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان. اي روايتك جعفر بن ابي طالب ذكره كي شي حجامه كتا واروچك بتا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فرماتك يدوي دبچ بتا ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامه للصائم. قول الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم اجازه داتا روچگی مردم واسطه کہ دبچ بي. وكان انس يحتجم وهو صائم. انس بن مالك هم حجامه كتا روچگی حالتا. الشاكرة عزيزة عائشة رضي الله عنها روايتك أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. إيش سند ضعيف ينشوك إمام ابن حجر فرماني الرسول صلى الله عليه وسلم سرمّا قد شمّا جتا روچك بتا بل سرمّا جنك جائزة من عزيزة روچك هم نبروشي همي أوليك بابتا إمام ترمذي فرمانيتا نشوك إمام ابن حجر ذكر كتا لا يصح فيه شيء. إيه چیز بابتا هي چیز صحيح نهي. هذه رواية من عزيزة أبو هريرة رضي الله عنه روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذه كورقي ويا آبي روچگين بحالي حالتا من نسي أبي حال بي آبي ورقي وارتي روچگين قرأ آوتي روچگا پورا بكا الله رب العزة أيا إروزك داتا آبي بي يا ورقه. إمام حاكم روايتك من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. أريك يا رمزانا دبچ بي بهالي حالتا أيا بدل هم بني وكفارة هم بني. هذه رواية من عزيزة شانك بابتاين. أبو هريرة رضي الله عنه فرماني كرسول صلى الله عليه وسلم فرمانيته من ذرعه القي فلا قضاء عليه. ريك يشانوك درتك بي أي دركنك أي بدل بني وأي روچك هم نبروشتين. ومن استقاء فعليه القضاء. وهريك يزور وتي شانوك دكتا
أي روشك بروشتين. هذه رواية من عزيزة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. فتح سالة رسول صلى الله عليه وسلم درت رمزانا، فصام حتى بلغ كراع الغميم. روچک بیتا رسول صلی الله علیه وسلم تا راستا یک جاگیه یا کراع الغمیم بوشنته. ای مکه و مدینه درمیان یک راه سرا یک جاگی. فصام الناس ومردم درو روچک بیتا. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. والرسول صلى الله عليه وسلم یک چیزی واسطه یکیا لوٹیا چتستیا آپ مانا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطه آرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چس کو تا سچ مردما رسول صلی اللہ علیہ وسلم چارے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای آپ وا انی عزیزہ ما ہمیں مسئلہ کا حدیث وانی ہمیں مسئلہ کا بے سفر حالتا مردم روچک بی بی یا نبی سے حالتا روچگی سے حالتا سفر حالتا سفر حالتا یک سفر हमसे की तरह कमजोरी या तकलीफी ती तरह नबीते तो इस वास्ता तो का बेहतर हमसे के तो रोचक भी दोमी हमसे मैंने अजीजा के तो कमजोर बे या कसानी तकलीफी या कम और कमजोर या कसानी तकलीफी ती सराय बेहतर हमसे के तो दपच भी देखे तकलीफी हमसे या देखे हालते हमसे के तो सख्त तकलीफ पे या कमजोरी ती सरा भी या हंचो बे का हदीस नमाज के एक मर्द में ऐसा हंचे चादर एक कुत के साएगी बनाते गए वास्ता गुड़ा ये हालत तीसरा तो गेंदे के मसाक कमजोर को मना नुकसानी भी वाजिब के तो तपच भी वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका दस्ता वतरा बर्बादी तरफा मबरे गुड़ा ये حديث تها رسول صلى الله عليه وسلم كراع الغميم हमें जागे रास्ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपे लौटाइता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको तसज्जन सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म दिता और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वारता فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام ورسول صلى الله عليه وسلم गोशक बिता लाते मर्दों रोचक बिता قال اولئك العصاه اولئك العصاه हमें नाफरमाना हमें नाफरमाना ذكر افتتها تقرا روايتي تها بزاد لا اتكاك ان الناس قد شق عليهم الصيام رسول صلى الله عليه وسلم गोश्त के मर्दमन सरा روچگی تکلیف بھی گرانی روچگی مردمان سرا وانما ينظرون فيما فعلت گڑ آ چارگا مردم چارگا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ کنے گڑ رندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوٹائیں تا آپ وارتا ای عصر رند بتا ادرو رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتی امت سرا من عزیزا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بلاهين سكين رحمتي بتا رسول صلى الله عليه وسلم نهايتي رحمتي بتا رسول صلى الله عليه وسلم وتي امت سرا وهما كار امت واسطه آسان ترين رسول صلى الله عليه وسلم هما چیز حکم داتا وحكم تها گوشتگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز حکم ما شما داتا فاتوا منه ما استطعتم همچ شما ای کارا کتکنے بکنتے بزن واجب نہیں کہ ہمیں طریقے پورا مردم بکنتے ہمیں چوتی استطاعتا ہوتی طاقتا مردم بچارتے ہیں. هذا کے حدیث میں عزیزہ روایت عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله صحابي فرماتك يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر كما أنا طاقت ما كما روچك ما سفر حالته فهل علي جناح من أقول جناح به رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم فرماته هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن إياك رخصي الله رب العزة ترفاتي هريك يا إيزو قول شر ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وهريك وش بي كمان روچك بما يا هريك روچك داشت كان روچك بيته قول أيهش جناح بني. هذه رواية من عزيزة بن عباس روايتين فرمايتك كي رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. هريكي كماشي مردمي أي جسمات طاقت ماننے کے روچک بھی بتتے ہیں وتی ہوش آواز انتہائیں بلے جسمات طاقت ماننے کے روچک بھی گڑائی واسطہ جائزیں دپچ بھی ہمیں وحدہ کے بلے یک اچھے ڈاکٹری مسلمانے مؤمنے اللہ رب العزت کے رت رسیتے ابوشی کے آؤ تو یہ حالتا یہ کمزوری تہائے اگر تو دپچ بھی تے جسم مستر کمزوری کے یا ہمیں کماش جند گندی کے ماں ہن چشبا موتی
ارکان وتی نماز بزن ادا کت نکنا اگر ما روچک ببا گوڑا یہ واسطہ جائز کہ ادا پچ بھی او ہر روچ بدلا یک قریبیا ورق بدا ہمیں چیز سرا فتوائیں. هذه رواية من عزيزة أبو هريرة رضي الله عنه روايته قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله. ای عزیز حدیث موانی ای حدیث امی بابتائیں کہ یکی وابتوابی کو اتی جنین گوما رمضان روچا روچگی حالتا ای سرا چین و چین ہیں. ای مرد میں اتکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کہ رسول اللہ من برباد بیتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا وما اہلکک چی چیزیں تر برباد کو. اور ای صحابیہ گوشتا وقعت على امرأتي في رمضان بزما اتی جنین سرا بیتگا بزما وابتوابی کتا رمضان حالتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا هل تجد ما تعتق رقبة کہ تو بزن ترہ چی غلامی نوکرے استے کہ تو آزاد بکنے. قال لا اشتکی کہ انا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين تو دو ماہ پشت میں پشت روچک بتکنے اسی اشتا کہ انا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسکینہ کل تر طاقت ہے کہ تو 60 غریب ورق دات کنے. شیخ فرمائتا کہ إن ثم جلس الشجران قرأ نشتا صحابي رسول صلى الله عليه وسلم كرة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. رسول صلى الله عليه وسلم وسناه آرتا والرسول صلى الله عليه وسلم صحابي الشجرة تصدق بهذا تو إشياء بزيرو صدقة بدأ ولا إشياء صحابية سبحان الله دتا ك نایا او یہ غریبی مردمی بتا شوشتک اعلى افقر منا شو زمارة غریب تر مردم لوگ مدینه تو کا نیستے ما بین لابتیها اهل بیت احوج الیه منا اذا الشیات گیشتر ضرورت ما رائن سجے مدینه تها اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچ کندتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تان ظاہر بتگا ثم قال اذهب فاطعمه اهلك اور بزیر شاہ وتی چوکاں بدے پلے ورانتے. سبحان اللہ کمزوری حالتا گناہ حالتا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رأی صحابی درس حالتا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رأی اور اندہ سبحان اللہ نعمتی دیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نعمت ہمیشہ داتا و شتا. دین عزیزہ میں اچھی رحمتیں دینے میں دین انتظار نکا کہ کدی یکی گناہ بکم یا سزا دیا یا تو مصیبتی بکم کو طرح سزا برسی. ان عزیزہ دین ہنچی رحمتیں دینے کہ ہما وحدہ کے صحابیہ بدکاری کتگا او ڈوکان گرمیاں صحابی تتکا او صحابہ سرا شتگا گپتگا ہما جاگہ رج میں کتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا کہ ہل لا ترکتمو شما علب بدات ہیں میں رحمتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت کجے عزیزاں میں شاگردن سرا امی رحمت میں رحمت کجے میں چوکو مردمان سرا میں رحمت کجے امتان سرا ما دینہ ہمیں جو سخت بکنے موشک تو ای کار بکن تو ای کار نکو تو اسلام خارج بے اللہ المستعان. و افسوس کہ یہ سختیاں ما گندے عالم دین و مشایخان چے ہمیں افسوس عزیزاں. هذه رواية من عزيزة عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها كتاك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. ہمیں چیز دلیل عزیزہ اگر فجر بھی ويكي انگا جنابہ حالت سرائیں شپا بزن وقتوا بھی کتگی انگا غسلی نہ کتا گڑا حکم چیئیں آروچک بھی اگینا آروچک بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالتا بیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رندہ اغتسال کتا بزن فجر وقت شروع بھی گا رند اغتسال کتگی او روچک بیتا. امام مسلم ہم یہ روایت زیادہ کتا کہ ولا يقضي بزن یہ روچے بدل نداشتگی. هذه رواية عائشة رضي الله عنها کہ رسول صلى الله عليه وسلم فرمانتا من مات وعليه صيام صام عنه وليه ہر یک وفات بیتا و یہ سرا واجبیں روچک ہستے ای ولی روچک بیتے. واجب ذکر یہ حدیثا اس نے بالعلماء کرام لاتے روایتات ہم اتکا کہ نظر روچگیں گڑا ای بدلا یکی روچک بھی
واجب روچگا हर एक के कमजोरी को वाजिब रोचगी सराबिते वయ్య रोचक नदाश्ता वफात भी अయ్యే रोचगी इसरा गुड़ा अయ్యే मर्दम रोचक बिदारंते अయ్యే वली हमारी के अయ్యే तरीके मीरासा चौकवंडी बित्ते या वनडे ऐतु का बित्ते आ रोचक बिदारी अगर ये वारस रोचक नदारंते दिगे की रोचक दारी हम ये चीज़ हम जायज़ें من अजीज़ा इमाम इब्न हजर फरमानी बाबू सौम ततव्वु वमा नुहिया अन सौमे सवाबी रोचक वो हमा खुजा लहते रोचा आइनी रोचक मना हमारा कनक बिता के रोचा मा रोचक बिपे أول رواية ذكر كتجي باب شيرا عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أبو قتادة روايته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية رسول صلى الله عليه وسلم جس كان بتا يوم عرفة روچه ذي الحجة نهمي روچه حكم چیمزا رسول صلى الله عليه وسلم فرمایتا پیسرگین و دیم سال گناهان درستا الله رب العزت بخشی یکی روچه وسئل عن صيام يوم عاشوراء محرمه دهمی روچه حكم روچك بيجي حكم جس كان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فرمایتا يكفر السنة الماضية پیسرگین سال گناها الله رب العزت معاف کا وسئل عن صوم يوم الاثنين دوشنبه روچه حكم جس كان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فرمایتا وڑا ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه دوشنبه روچ ہمیں روچگی میشا پیدا بیتگا یا دیم دیگ بیتگا و دیم دیگ بیتگا پیدا بیتگا و دیم دیگ بیتگا یا نازل کنک بیتا وحی من سرا بزا ہمیں روچا یہ گوڑا روچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روچک بیتا دوشنبه روچا آدھی روایت من عزیزہ إمام ابن حجر فرماني كعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أبو أيوب أمي صحابي كرسول صلى الله عليه وسلم أمي وحدك حجرت كتي أبو أيوب أنصارية لوغا نشت مدينياتك وتي مسجد جوڑ كنغا ولوغاني جوڑ كنغا بيسار رسول صلى الله عليه وسلم فرمایت من صام رمضان هر يكي روچك بي رمضان سيين روچن تو روچك بيته اگر اکی رمضان بدلی پہ کوڑا بہتر ہم سے تو رمضان بدلا شروع ہوتا بدا رندا شوال روچه حديثا ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر هر يكي رمضان روچك بي ورندا شش روچك بي شواله ودا أي أجر موز همشه که هنچو که بزن أي سجن سال روچك بي رمضان سيين روچ 6 روچ برابر ہیں یا روچ 10 روچ برابر ہیں و شوال شش روچا 60 روچه 360 روچ بزن سالا سجناها روچك بي أي أجر موز همي رسي إيه الله رب العزة فضل كرمي من عزيزة ولا إيه فضل مردم محروم ما بيته يكي أنشو ماغو के रमजान रोचक पे आ शव्वाल रोचा बिदारी अगर मदारी यक्या बाजें रोची पे रमजान अच्छी और ये त्रोसे के शव्वाल हलास भी जम के शव्वाल रोच महदूद है और रमजान क़ज़ा बदला तो सज्जे साला दाश्त कने गुड़ा तो इदा शव्वाल के बिदार रमजान आदि के रोचा रंदा बिदार अगर ते यक्के कम और रोच पे आगड़ा बदला यब्र बिदारी और रंदा शव्वाल शशे रोचा बिदारी هذا حديث من عزيزة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول صلى الله عليه وسلم فرمائتا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا هر يك بندي الله رب العزة بندي يك روچي الله رب العزة واسطة روچك داري يا جهاد روچك داري سبيل الله علماء كرامه گوشتا یا جهاد تهائیں یا الله رب العزت واسطہ بسان روچک داری اور الله رب العزت ای دیما دیر کنتے جہنما چی ہفتاد سالہ چی دیر الله رب العزت ترا ہفتاد سالہ چی دیر کا یا ہفتاد سال تر دیر کا الله رب العزت جہنما چی اور الله رب العزت فضل کرمی ای یک روچی اجر موزے اور سر روچی اجر موز چطوری من عزیزہ گورا ہر چمایا 6 روچ روچک بے یا دوشنبه پشنبه روچک بے اجر ترى چچو بيتين امين چو اجرك عن حساب بيتك الله رب العزة تدك كاستناسا
هذا حديث من عزيزة عائشة رضي الله عنها روايتاتي عائشة فرمايت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه. كرسول صلى الله عليه وسلم هميتش روچك بتا ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم دپچ نبي وهميتش دپچ بتا ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم روچك نبيته رسول صلى الله عليه وسلم هیچ ماه روچگی پورا نکتا بزن هیچ ماه پورا روچک نداشتا بيد رمضانا و هیچ ماه باز روچک نبيتا هنچو که شعبان روچک بتا بزن شعبان سك باز روچگی داشت رسول صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من عزيزة عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم أمر حكم داتا أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15 كرسول صلى الله عليه وسلم أمر حكم داتا كما هرش معايا سي روجك ببين إيه سنتي حكمه كيش أيام البيض همشان وشان إيه روچك ببا إيه واحدة إمام ابن سعدية فرمايته من عزيزة كي نمبي جيش باتماهتها إيه سين روچا وده مردم روچك بي نمبيه چه بزان ببچته. هذه رواية من عزيزة عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة روايته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايته لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. جنین واسطہ من عزیزاں جائز نہیں کہ نفلی روچک بداری ایے مرد عمائی کر رہے ہیں بے مرد اجازتا اگر مرد اجازت دا گوڑا جائز ہیں بلے نفلی روچک ای واسطہ جائز نہیں کہ بے مرد اجازتا روچک بھی بکتے ہیں بلکہ مرد حاجتی بھی اتلوگی تھا. ابو هريرة رضي الله عنه روايته من عزيزة كرسول صلى الله عليه وسلم فرمايته لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. جنين واسطة جائز نہیں سیر کتگین جنین واسطة جائز نہیں کیا روچک بھی نفلی روچک و یہ مرد حمودائیں بید مرد اجازت اگر مرد اجازت دا پروان نہیں واجب روچگیا مرد اجازت ضرورت نہیں من عزیزة. أبو داود زيادة روايتها كيف في رمضان. وهذه رواية من عزيزة إمام ابن حجر فرمايني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين كرسول صلى الله عليه وسلم مناه كتا مردم دروج روجك ببي كجان دروجين يوم الفطر ويوم النحر. فطر روجا أيد فطر روجا قساني أيد أولي روج وهما روچا کہ مردوں تی قربانیاں کشی بزا ذی الحجہ دہمی روچا یہ جائز نہیں و ذی الحجہ ایام التشریق حدیث ہم کہتے آہوں جائزیں روچنے ہیں بید ہما حاجیہ ایام تی قربانی گون نہیں ایام التشریق روچا بتکا. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. کہ تشریق روچ ذي الحجة يازدا ودوازدا وسينزدا الله رب ورقه واب ورقه روچا والله رب العزة ذكر كان روچا روچا بيهم عزيزا جائز نہیں. آدقى حديث من عزيزة عائشة رضي الله عنها وابن عمر الرواية كتاب فرمايتك قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. عشان فرمايتك جائز نہیں کس اجازت نہ ملتا کہ ایام تشریق روچک بھی بید ہمیا قربانی گون نہیں حجہ. رسول صلى الله عليه وسلم آدھگر روایت ہمشہ ابو هريرة فرمائنی کہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. جمعة شفا خاص قيام موانه سجن شفان درمیانا روچا خاص روچگی مداره سجن روچان درمیانا چه بیده یک مردم عادتیں روچک بیگه ہنچو کہ ماغوک بلکہ ایام البیض
हमें जुमा रोच बीतते हैं या मर्द में आते हैं या रोच दपच भी या रोचक भी रोचगी रोच जुमा रोच भी कुड़ा परवान निस्ते और हम जुमा रोच अजीज़ा मुसलमान वास्ता हफ्ते के ईद हैं मकरूह हैं मुसलमान वास्ता के जुमा रोचा ईव का रोचक बिदारा अगर तो पशंबे जुमा रोचक बीते या जुमा शंबे रोचक बीते परवान जायज़ हैं सुन्नत तरह बिजा मुखालफा नेस्ते बल्कि ख़ास तो जुमा रोचा रोचक बीते ये अच्छे ईद रोचे मुसलमान वास्ता और मकरूह हैं ये रोचा तो रोचक बिबे ईव का हम चूँकि सब्त रोचा हम मकरूह हैं तो ईव का सब्त रोचा रोचक बिबे आदगे रवायत में अजीज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइने कि ला यसुमन्ना अहदुकुम यौमल जुमुअह इल्ला अन यसुम यौमन क़ब्लह औ यौमन बअदह हम चूँकि मागो के यक्के रोचक में बीते जुमा रोचा बेद आ रमज़ान जुमा रोचा या रोचे रोचक तीसरा बीतते या रोचे रंदा रोचक भी आदगे हदीस में अजीज़ अबू हुरैरा रवायता है कि अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता इज़ा इंतसफ़ शअबान फला तसूमू उलमा किराम फरमाता ये मुनकरी हदीस ज़ईफ़ हदीस बाज़ उलमा सहीह हदीस करार दाता और ये हदीस अजीज़ मुनकरी ज़ईफ़ हदीस शअबान 15 रन बिज़ा तो रोचक हेच बीत न कने और हर उलमा गोश्ता कि ये सही है हदीस आए हों गोश्ता कह रही कि बदले चीज़ी पे या आदतें अस्ते रोचगिए आ रोचक भी जायज़ है वास्ता बिलहरिया की रोचक की माँ रोचक माँ एहतियात वास्ता रोचक नबी अजर वास्ता रमज़ान शअबान नीम रन आ रोचक बीत का जायज़ है इंशाअल्लाह ये चीज़ें हेच नहीं इसते وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاح عنب أو عود شجرة فليمضغها إي حديثي عزيزة كي إيوكا شنبه روچا مبه بيده فرض روچگا हमें जगह शुमा रस्ते शुमारा हेच चीज जगह वरगा नेस्ते या हंचे लोटे या मच्छी अच्छे या दार टोकरी या मच्छी अच्छे या हंगूरे लिहा अनब हमेशा उशनते क्या हमें दार बितने अनबा पर इशिया बुआरते भले ये रोचा बिजा रोचक मबे हुई इंशाल्लाह मकरूह शंबे रोचक दारक और ये हदीस अंचुके उलमा किरामा फरमायता मनसूखे उलतिया फरमायता कि मुनकर हदीस है आदि हदीस मैंने अजीज़ा सलमा रवायता ची फरमाती कि अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصومه من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم رسول صلى الله عليه وسلم شنبا ويك شنبه روچك بتا هوريا بزنا ورسول صلى الله عليه وسلم فرمايتا کہ اے مشرکانی عید روچا ومنا وش بھی کہ ما آئینی خلاف بروان وادگے روایتی من عزيزة أبو هريرة رضي الله عنه فرمايتا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة إي حديث من عزيزة عرفة روچ فضلا عن شوم بيانكو صحيح مسلم حديثين إي روچ کے رسول صلى الله عليه وسلم مناه كتگان کہ آر روچک ببا عرفة روچا عرفات تها يبزا حاجين واسطين هر یک حاجا نہیں ای واسطہ سنت ہمشہ کہ روچک ببی وأي 2 سالة بخشگه أجر مزرسي بيسرگه سالة وديم سالة عن رسول صلى الله عليه وسلم فرمايته صحيح مسلم حديثا هذه رواية من عزيزة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حديثي رسول صلى الله عليه وسلم فرماته لا صام من صام أبد بزاي واسطة روچگی نیستے کہ ایا سجی سال روچک بھی امام مسلم روایتے کہ لا صام ولا افطر نا روچک بھی ونا دپچ بھی یہ بزا بہتر ہمشے کو بہترین روچک ہمشے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا افضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما شترين روچک داود علیہ السلام روچکی کہ یا روچ دپچ بھی یا روچ روچک بھی یہ آخری باب من عزیزہ اعتکاف باب تائیں اعتکاف مطلب ہمشے کہ تو اللہ رب العزت مسجدہ بے لوگا بے تو مرتمان چی دیر بے یک مخصوصی وقت یا روچک حالتا اگر روچک حالتا ہم نبے ہوں اعتکاف جائزی من عزیزہ امام ابن حجر فرمائنی تھی کہ باب الاعتکاف وقیام رمضان اعتکاف باب بزائی اچھا حدیث ذکر با اعتکاف حدیثہ ورمضان تو کا قیام
حادثة. أبو هريرة رضي الله عنه فرمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر يكي رمضان قيام وانت همي دلابي كي الله رب العزة مقرر كتام يسرا او نيت أجر موزع الله رب العزة تلوتيته هرچ گناهي يكتا أدرو گناه الله رب العزة بخشته. هذه رواية عائشة رضي الله عنها فرمايتها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان أجر رمضان آخر دهين روشتك شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كرسول صلى الله عليه وسلم بزند كيشتي عبادة كو وتلوغي هم حكم داتنتي كعبادة بكنه وقيام بوانه. وعائشة رضي الله عنها أن فرمانك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر. قول عشر الأواخر سنة همشي كمردم اعتكاف بكن. رسول صلى الله عليه وسلم اعتكاف كتا رمضان آخر دهي شبان حتى توفاه الله تا الله رب العزة أي أمانة زرته وفاة بتا ثم اعتكف أزواجه من بعده. أي أشران قول الرسول صلى الله عليه وسلم لوقيا اعتكاف كتا متفقين حديثي صحيح بخاري مسلم تهاي. وعائشة رضي الله عنها فرمايتها هم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. كديتو اعتكاف شروكنا بست يكمي روچه فجر نمازران اگر بستمی روچه مغربا رند چمیکا مسلمانانی شب روچ شفاچی شروع با وانگا بہتر ہے. بلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متفق حدیث کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز کتا معتکفہ کترتا. فجر نماز وتی مسجد تا کتگے ورسول صلی اللہ علیہ وسلم وتی مسجد تا کسانی تنبوی جتا ما يتوقع بتا. وعائشة رضي الله عنها فرمايتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد. عائشة رضي الله عنها لوق مسجد كرابتا مسجد حدودا سرابتا. والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا السر أماني مقاكتا فأرجله سر رستا عائشة رضي الله عنها رسول صلى الله عليه وسلم. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. قالوا وسري درايق مسجد اعتكاف حالتا اي جائز नहीं मने عزيزا. مسجد دركاي هنچے کاری واسطہ اعتکافا چے کہ بے دو ترا بے ترا اکار نبیتے گڑتے واسطہ جائز ہے. اللہم کہیں ایک جنازہ ہی واسطہ یا ہنچے کاری کہ بے ترا اکار نبیتے گڑتے اعتکافا چے درکائے ہمیں چو کار واحدیں پدا واپس کائے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حاجتا لوگا نبترتا عائشہ رضی اللہ عنها وشي اقا اعتكافه بتا. ورسول صلى الله عليه وسلم لوغه ومسجد درميان يكبرتي بتا. هذه روايه من عزيزه عائشه رضي الله عنها فرماينك السنه على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازه ولا يمس امراه ولا يباشرها ولا يخرج لحاجه الا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. إمام ابن حجر فرماينك أبو داود رواية كتا ولا بأس برجالة إلا أن الراجح وقف آخرة. رسول صلى الله عليه وسلم قبنا عائشة رضي الله عنها قبنا ولهتي چیزا رسول صلى الله عليه وسلم إجازت هم داتا. مشي سنت همشي معتكف واسطة کہ بیماری زیارتہ هم مرو او جنازی هم مروتے بزن هر چی یک جنازه بل همچی جنازه که ای روگ بی و ضروری ای وتی جنازه شرع آیه شد کن جایزه ای واسطه او یک جنینیا با شهوت بزن دست به مکنته او مباشرت معاملت هم مکنته با شهوت. اگر همچی کاری یکی جنینی گوما بیته یا وتی لوگی گوما بیته کت کنته هنچو که رسول صلی الله علیه وسلم لوگیت کا رسول صلی الله علیه وسلم چارگا و شب بیته رسول صلی الله علیه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم درتك أي رصينك صفية بنت حيي في على رسلكم إنها صفية إنها زوجتي صفية. الصحابة قوستك الرسول صلى الله عليه وسلم كراتي الرسول صلى الله عليه وسلم قوستك آرام سر بروي إيماني لوجين صفية. ولا اعتكاف إلا بصوم اعتكاف بيروتشجيا نيستي عائشة رضي الله عنها قبة وبيروتشجيا هم مردم اعتكاف داشت كان شمكة اعتكاف مطلب هم شيء کہ تو مسجدہ یک مخصوصی وقتی عبادہ واسطہ نندے.
ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. علماء كرام شو فرمايتا كي تو أغا مسجد حرامة ومسجد نبوية مسجد أقصى اعتكاف قطنا كنت جامعية برو كجمعين نماز واسطة درايق مبي أغتر مناسب نبي تي واسطة ودتو هرش مسجدان اشتكنت. ابن عباس فرمايته رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. ابن عباس فرمايته كي هريكي اعتكاف سراي أيا روچك بنيسته بيد روچك وتسرا وبكنته. علماء كرام فرماينا اي راجحني قبي ابن عباس قبي ني ليلة القدر من عزيزة ليلة القدر كدقي. ابن عمر فرمايته أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. ليلة القدر بيش ديك بتا وابا لاحتمار دم رسول صلى الله عليه وسلم الصحابية كي آخر مي هبتي شفايا. رسول صلى الله عليه وسلم فرمايته أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هر يكي وشك من ليلة القدر عبادات بكنا ولا زيادة عبادات بكنا يا زيادة أهمية بديا آخري حبتين شفا. إياك حديثي دومي حديثتها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فرمايني كعن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر بابت الرسول صلى الله عليه وسلم فرمايته ليلة 27 كليلة 27 بستو هبتمي شاب ليلة القدر. وليلة القدر روچه پکا کنگا من عزيزة امام ابن حجر فرمايني كتشل قولا چل گپا مزا علماء کہ ليلة القدر کدگی مقرر نہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرمائتے کہ ہر یک روتی ليلة القدر آخری ہفت میں شپا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہم اتکا کہ آخری دہاں گوڑے یہ ہنچے حدیثی یہ ہنچے شپی من عزیزہ کہ ہر سالہ یہ شپی آئیں کجان شپائیں اللہ اعلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نزانتا من عزیزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہم اتکا کہ شپا ما وابدتك ليلة القدر شپا آپو چیڈا منی پیشانی کیا آیا صحابہ ہیں گوشتا کہ بستے اکمی شپ بیتا گوڑے یہاں چی شپی منی عزیزہ کہ آخری دہیں شپایا مردم ہمیں چو کوشش کا ہمیں چو اہمیت داری ہمیں چو عبادت کا آخری دہیں شپا قیام اللیل بوانی قرآن بوانی دعا بوانی او کجام دعاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مارا سکارتا. عائشہ رضی اللہ عنہ جو اسکتا کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعفو عنی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا عائشہ رضی اللہ عنہ سکارتا کہ آخری دہین شپا ما بوانی و لیلت القدر بزا ما بوانی دعاء گوڑ آخری دہین شپا ما گیش بکنی باز چکر دعاء عزیزا بوانی او ہرچ شپا ما واني أي أجر موزع الله رب العزة ما ردان. وأقل ليلة القدر يشبي أو أمي دهي آخر دهي شباتي يكشبيان وإن شاء الله أي أجر موز كي ليلة القدر خير من 1000 شهر. أي أجر موزع الله رب العزة ما ردانتي أو أيام معدودات رمضان الشبان رمضان روچا حساب كتگين روچا چند روچا هنچوگ وزنتك مردم حيران بي مردم نزان كديك واسطا هنچي دراجة وهنچين تيزي مهماني رمضان مني عزيزة ولا ما محروم ما بين هر يكي محروم بي رمضان أجر موزاتي أما محروم مني عزيزة. ومن آخر حديثي كتاب الصيام بلوغ المرام كتاب الصيام كرسول صلى الله عليه وسلم فرمايني لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. أبو سعيد الخدري روايته كمردم سفر نكا بيد 3 مسجدا المسجد الحرام مكة مسجد حرامه ومسجد هذا المسجد النبوية والمسجد الأقصى. علماء كرام فرماينا حديث رسول صلى الله عليه وسلم ذكر كتا كباز مردما اعتكاف باب چیر آخر حدیث ذکر کرتے بعض مردمہ اسی کو ماں سفر کرنا پہلا مسجد تروان پہلا مسجد امام گوٹ وشیں یا بعض مردمہ عادت ہمشہ کہ ہر شپا آسٹ جا ہر شپا یک مسجدی آئیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہمشہ کہ وتی نزدیکتر مسجدہ یا یک مسجدی رو امام آوازہ چے قراءتہ چے راحت بھی ہما جا گیا بیتے ہیں
ये तरीका सलफ सालिहान नहीं हम क्या हर शब एक मस्जिद है मैंने अजीजा या अवश्य एहतिकाफ करना बला सफरिया रोते एक मस्जिद वास्ता कि पिला कार पोश्ता या पिला हाफिज पोश्ता में नमाज करना अई पोश्ता मरवा नमाज करना एहतिकाफ निंदा ये हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत अजीजा नहीं सफ़र युका हमें सही मस्जिद नवाज टाइम ये मुख्तसर हदीस था मुख्तसर तरीके में बयान कुता وهر چیزی صحیحه گوڑا الله رب العزت توفیقه چی و هر چی غلطی و کمزوری من عزیز هستا ای من جند توکا چی و شیطان وجه و الله رب العزت کرم دعا لوٹان کہ مبارکی ماہ روچ گیا و الله رب العزت گپ قرآن وانگا و ذکر و شکر توفیق الله رب العزت مارا و شمارا و سجی مسلمانا بدنتے و الله رب العزت میں سجی مریضا مسلمانا مریضا شفاء الله رب العزت بدنتے و الله رب العزت میں شبابانی میں شاباتانی حفاظت الله رب العزت بکا والله رب العزت سجی مسلمانانی ملکان سبز و آباد بکا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير الجزاء.